Utirat sing sim usim kahima nong klau ubala kelalong uriuslur badu klawat jongkari khasi jantia hakisnem khat praspa ula klat no habindi hapo deka hakatu kapor ya kabala tip enta dakat haka kanong ba jongkari Bangladesh Indri haka bindi bauni uriu yele ula klat kamshima dan setia kanu gajingbu ya kabui ni record ya kajing syaset bindi jong u haka tega caka haka singi thoding ka khat rio torik urempang ka kinhun ki menteri bat ki officer jong ka sarkar Meghalaya galej ben pli ya umot dur sanam jong utirat sing hadhaka hadhaka ni ka singi lalej ru ben jengo ya ka bindi ka ba usim tirat ula syaset shipor haka tega nong ba Indri lalap bakinong pen bakinong penya kimshim dan setia ya kabui ni kijingbu jing tho halor ko jingdan jong usim tirat sing hagani ga bindi Yakani ga bindi ga balasat usim tirat ka sarkar Bangladesh kathmu ban pun kalano shaka museum bani ka jaka sanam bat minta ka tega jaka ka paunam na ga jingbu ya udurmat masiteng jong kapa ka Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman bat kinong kami ya kate kapatok kilaya thu haki he sarkar jong Meghalaya bahaduk menta kim dan jikti ya ka khana jong tirat sing hakate ka bindi Deputy Chief Minister Kejila Meghalaya uba Snyo Bhalang Dhak ubayalam ya kekenhun Kejila Meghalaya Shedhaka ulang baka sarkar Meghalaya kan shimkhia banyak kermat ke Bangladesh dan pintikna bau tirat sing sim punyo jakalem museum baka temu benchna Mantan kapor bi lepet to yunu father nation jong Bangladesh kila pentip dengan tinggi officer di bayar kan dijaki preserve no museum mata is the work is under construction tinggi lai perkat mantan officially ngin thok nak sarkar Meghalaya Kang lak dep kini museum kini bo space nu fighter jung terusing. Karkum belum mutam don cuk kalau record tam ngila aktif syai bo udon hani hau 18 35 ta ki rang umatan itu ay katangin sapek bagi history haning hap thok official na ka state jongi bagi preserve bagi bo uiway space and dep ka museum completely hak bari hani caka. Ki umatan karkum belum kini kadai ki hamta ki nang under construction ni ka museum dek kin convert to museum. Kidang ong himta is barok kan don bah kajing ayu in under search dan dalam yok record barok aku tu kapon saban plege tu yu barok kin bolu di kiji barim bajak belan jah tu kapon bajakan di museum tengin nak part di kum Meghalaya government India in hab to officially seki kin bo krang yo nu fighter tu terus hakni jaga ke report lalu mulum melanangi hani kan mulum kin don record ke umatan tangga ko is very clear in hab pa naga Meghalaya with detail full record kenapa kin la on preserve you ada pening museum
right there. Security scene was also there. In that way, that will be delighted to honor. Yeah, in that way. Is it the right proposal? Yeah. Sebentar jangan ni ke program kalau rup kani ke jengwan jengok ya kani ke yin bendi hakaba raset sipori tu sing te ke jenghu hi kalau ba ndangla wan hang ni lai I ya kani jaka hakaba raset du ke bade ke jil la rim maha ke sinbut ke ban pada kalau ba namar ya kani en pen kelano eka syaka museum tinggal ya keren mentan bat kini authorities jail authorities ini ba ingin saai dakam formal proposal dakam terwa ba ingin pensak kenmau yung new kawat dari bujungi dakaba itay nam la belong ber bast joki ya kaba ingin persyang shwa ben laki rekod borok ke beliau nomor kumbang la lap bentan sini kira di sel ke wala set iki bagi onki foreign prisoners dan iki nong set bendi di bombe di Praishno di halor jong kata kebut bisa persang dan ringkat ki record ringkat ke jirap joki historian kun jong Dr. David Cimit ingin persang bangin yo ban identify hakenu gajaka ba la set you but ya kata pada ingin teraba ingin bu pada saat mau la mot sak mau dan ini